Awin, nagisangkat nga iti bypass operation iti Lawag CPS kita naging successful met iti kinatao dito tao kita kuan taga 58 years old, nasawaan, least under the high value individuals una ken residente ti barangay 36 Arani Lawag City. It's true sir nga dati drug group dati suspected sir. Well, anda so na iti drug group. Ano iso na sir yung drug group sir? So dati member lang o ano sir? Di mi may tadata nga papay lang ta ato pa lang ang dito membro na dito iso na harugay at magitan pa lang ti nananay nga informasyon sa Roger. Okay. Sir, 58 years old, dati suspected ket nasawan natangan. Dati ba ti damo sir or adon di kiti pan adon di mo na uno natili mo na di kito yun sir? Babayan di kito pinakakita mi dito adan ti dati nga kaso na lang same case met lang na RA 9165 sa Roger. Sir, dito suspect na ka naglikutan nga naglako ti droga. So ano interaction ti ka dito sir? Amom dito ti normal matlata nga ibagbaga di dito agaklako ti illegal nga droga. Basta malata ti rasunda. No madili da basta malata ti rasunda sa Roger. So ano mensahe to sir kaligiti saan pa yung simuko or ligiti drug personality ang lamlamang ti syudad telo? When amom sa Roger ita Barbaro iti Chief PNP tayo ken dati mat nga provincial director ita digito nga rod iti itultuloy nga obra iti Lawag CPS ken naigat nga trabaho digito kakadwa tayo pangrunaan digito operatiba tayo mamangkin kita latta digito agos usar aggamgamit aklaklako nga no handa nga kabil pa lang iti bagita ti dito'y opisina ti Lawag CPS na no makikinulong kinyami ket mapalinlat tamat nga may iswatanda iti operasyon na lalo ket no dito'y kita positibo da pa lang agaklako no agos usap iti illegal drugs nga mabanang sa Roger. Okay.